Nós somos Mara. e Mencía. En cuarto axudamos a Canu cos libros. En quinto fomos encargados da Biblia. En sexto axudamos a montala. Quedou fermosa, todo hai que dicilo. E seguiremos axudándolle. Aos de primeiro diremos unhas palabras a todos os cursos. Aos de primeiro queríamos diciros que tedes moita sorte, porque a Biblia está nova. Os de segundo un pouco o mesmo, pero vos tiveches a gran sorte de ver a antiga e ver a diferencia. Ao de terceiro estades no medio. Vos chegades a ver a anterior biblioteca fai 2 anos e dentro de 2 sedes encargados. Tedes moita sorte. Os de cuarto tedes moita sorte. O ano que ven xa sodes de quinto e podedes ocuparvos da Biblia. Damos a benvida aos de quinto, os nenos encargados. Vos ensinaremos e vos axudaremos ao longo do curso. Esperamos que coidedes de bullying cando nós non estemos. Que sepades. Esperamos que colledes os libros porque son a alma da biblioteca, dos máis pequenos aos máis grandes. A nós gustanos a biblioteca por esta razón e tamén por moitas outras. Os de quinto, vamos a decir ao que se comprometeron. Os de quinto comprométense as seguintes cousas: A coidar os libros e ter todo colocado e recollido, a axudar os nenos e nenas que veñan á biblioteca a atopar e aconsellarse nos libros, revistas, libros de consulta, uso dos ordenadores e das tablets e todo o material que necesite. procurar que se manteña o silencio e que haxa boa ambiente, Cumprir o horario e todos os días que lles correspondan. e colocar no sitio correcto os libros devoltos polos compañeros e compañeras. Estas son as cousas as que se comprometeron os nenos que este ano van a axudar a bullying. Supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.